mtatupatia. Si mnajua tuko na Kimani wa Matangi. Si mnajua tuko na Moses Kuria. Si nyinyi ndio mtaamua. Wapi kura ya Kimani wa Matangi nione kura ya Kimani wa Matangi? Wapi kura ya Moses Kuria nione? Jameni, hawa MCAs, mtatusaidia hawa MCAs? Huyu MCA wetu anatosha matoshi? Hebu nione kura ya MCA huyo mungwana. Aya, wacha nimkaribishe Deputy President wetu wa tarehe 9 mwezi wa 8, running mate wangu shujaa Rigathi Gachagua. Lari adu ake mende neiwe muka umeroguo kwa jambe no itu ino yetagwo Ruto, ino yarithagia nguku, ino yatuteithirie, ino yaranyarirwo ikarumwo ate ithe ndoikaine, ate nyina ndoikaine, ino yo thina wa andu a kawaida, mundu anararira, mundu anahingirwo nyumba niwa murenda wacha nione kura William Samoei Ruto kule. Andu ake mende muri okuo meni no mwiyumiririe ona ciathira kara ona matwenderia mutume ari mathate ona maguta makuruga irie mari makugurika thabuni magatwenderia goro gukira karai makongerera nginya cumbi na matingiconoka no tukauga ni matuhinyiriria Ngai ari oke na kemoge ko yakauga gutire mbura itakiaga ciatigana thiko icio uga ithano tuthie kareme-ini niguo tuthire mundu anararira, mundu anahingirwo nyumba, mundu wethina niki, mundu riendaga andu a Kenya tondu nioe thogora wa mutu, nioe thogora wa mugate, na tionge ni William Samoei andu ake mende kiama kia nyumiriku ate UDA kia Mweti Makangara kia Matangi kia mundu gwitwo andu a Murang'a gia Karungo wa Thang'wa kia Rigathi wa Gachagua kia William Samoei Ruto. Harambe dauga UDA mukauga wira ni wira UDA dauga wira ni wira nigetha njamba ino igue wendo witũ na njamba ĩno nĩ tondũ nĩratwĩra nĩgũthondeka uchumi wa Kenya mũndũ ekĩre kĩndũ mũhu na hau nĩho tũrĩ, hau nĩho mũrĩ rĩu ndĩrenda dauga wĩra nĩ wĩra mũkauga mbeca nĩ mũhuko na mũkamwonia ũguo nĩguo wĩra nĩ wĩra. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa watu wa Rari wananiambia nikuambie wanakupenda na wanakutegemea kwa sababu umesema utawekea hawa pesa kwa mfuko, na hawa watu ya Rari na katika hii watu ya Mlima Kenya ukiwaweka pesa kwa mfuko watakuwa marafiki zako, watakukumbuka miaka na milele. Niguo atuekereke na meuko si mmejua tuko na mpango ya pesa ya kukopesha mahasla. Harambe na tunataka kuambia machifu wetu, mkipewa pesa na Kibicho, hiyo pesa mkule, hakuna pamoja atapeleka nyinyi. Si anaenda nyumbani na Uhuru Kenyatta, si Kibicho anaenda nyumbani pamoja na Matiang'i. Nyinyi machifu hakuna pahali Kibicho wanapeleka nyinyi. Lakini tuambie wananchi, chiefs are not election officials. They have no role within the polling station. The work in the polling station is for IBC officials, agents for candidates, and the police officers. Hawa machifu wakuja wapige kura waende nyumbani. Tumekubaliana? Lakini wakiinsist kukaa polling station, mwatoe mbio waende nyumbani. Tumekubaliana?
lakini machifu wetu ni wazuri. Tumeambiwa wanakataa hiyo maneno, wanasema hata hao ndovu hawezi kuva na pembe. Na machifu wao ndio walikuwa na miguoko ni maheo kendo marie chivo ya heo ngiri 10 gorera mukagua irinda tiga gutiro giteanga pesa ciaku. Nyinyi mnaweza chagua hii mzee kuzimia? Si mzee alitukana sisi akasema tunavaa nguo ya maiti, atawale tunavaa mtumba ni nguo ya maiti. Zidi matusi na madharau. Na bibi yake akasema atafunga ati makanisa ile ya kiroho. Si mmesikia kitendawili amesema ati kanisa ya Kristo ati iliwekwa juu na mzungu ati ataikata miguu ati iko na kasumba. Nyinyi mnaweza chagua hii mchawi? Si mchawi aliroga Uhuru Kenyatta? Alimroga hakumroga? Imekuaje? Mimi nauliza watu wetu. Uhuru kumana watu wamudhuriani alioka goko nani? Athiete githumo maita 17. Ona rĩu nĩ kwari ati kugira andũ acio horo ati nĩ mamwĩkire wega na arĩa mamwĩkĩirie kura ndarĩa marutĩra wĩra na nangĩũka kugira andũ horo. Rĩu ndĩmoria atĩrĩrĩ, mũndũ kũrega gũcerera andũ arĩa mamũthurire rĩ agathiĩ kũrĩa arĩa mamũhũraga maita 17 rĩ nĩ orogi kati orogi? Nĩ orogi kati orogi? Tũrakwĩra wewe Raila wa Odinga nĩ tũgũkwohera mahĩtia maku mothe tũrĩ Kristiano. Tũkohere kũmunya reri, tũkohere gũthumbũra mwai wa Kĩbakĩ, tũkohere kũrega gũcanaka kanitha-inĩ, tũkohere gũthiĩ kanitha-inĩ ũgaikara gĩtĩ kĩa bishopu, tũkohere gũthũkia thirikari itũ. No kaũndũ kamwe tũtagakwohera nĩ kũroga mwana witũ Uhuru Mũigai wa Kenyatta. Ĩyo tũtigakwohera. Nĩguo Uhuru arogirwo akĩmena arata ake. Andũ arĩa mamwĩkĩrire gĩtĩ-inĩ nĩ mwathũire, arĩa mamũhũraga nĩ wendete. Nĩ korogwo kati korogwo? Nĩ korogwo kati korogwo? Wewe Raila Odinga wachana na kanisa la Kristo. Wewe ni mchawi, wewe ni mganga. Mambo ya kanisa la Kristo huwezi elewa. Harambee! Harambee! Ya mwisho nimeona officers hapa ya polisi. Nyinyi polisi mnisikize vizuri. Nyinyi ni watoto wetu, ni dada zetu na ndugu zetu. Mmepitia zile shida wananchi wamepitia. Tangu Mwai Kibaki aende nyumbani, hamjapata nyongeza ya mshahara na marupurupu. Ndio mmehangaika mnajipiga risasi na kupiga wale wengine risasi kwa sababu ya stress na depression. Na ndio mmeanza kwa sababu ya kukosa mshahara na nini mnasubua hii raia mkichukua kitu kidogo kidogo. Si ndio? Hii serikali ya mahasola, William Ruto amesema mahasola hawatasubiriwa tena. Na tumeona ndio polisi waache kusubua mahasola. Tuwapange vizuri, tuwaongeze mshahara na marupurupu wakae mzuri kama Wakenya wengine. Na nyinyi polisi mkuwe wangwana. Tukiongeza nyinyi mshahara, mkae mzuri, mupate kitu kikubwa, muachane na mambo ya kuokota kitu kidogo. Kwa sababu hamwezi kula kitu kikubwa na mkule kitu kidogo. Lazima muamue mtakula nini. Wananchi mnataka tuwapatie kidogo ama kikubwa? Polisi raia amesema mpewe kitu kikubwa. Na nyinyi tunataka mbadilike. Mkuwe kama Ulaya, mkuwe marafiki ya raia. Mtembee nao kanisani, mtembee kwao manyumbani, mkikutana na raia mnasalimiana na heshima. Hawa polisi na mtaniamini, mwaka ujao tukiwalipa vizuri, tuwakalishe chini, tuwaongeleshe, tuambie raia hapana adui yao, mtaona mabadiliko. Na mimi nakwambia hapa Kimendwe, mkikutana na polisi usiku Januari, wewe umekunywa chupa 1-2 ya kutafuta usingizi, ni kawaida? Si ni kawaida hiyo? Unahangaika vile taenda nyumbani. Hao polisi mafuta tuwapatia gari, akuweke Land Cruiser, asikupeleke Upland Police Station, akupeleke nyumbani kwa bibi yako ukapumzike. Negwa naito. Negwa. Ewa negwa mwakwada. Wamo iso. Mwendo wagaiti kwe aria. Mwendo wagaiti kwe aria. Ona nile kadiwala shagua. Denyi etie nedamu hoya wira. Nemoko nyadeka. Nedamu hoya wira. Nagete yoke nenena tukumwaga. Iwe ne iwe moko nyadeka mtuwekea mungu wakwa. Na nidweke dugata ya nyude mtugate. Na nidweke kada ya moko ya wira Ruto. Nemoko wira. Manedamu zaida. Nemoko nyadeka. Nemoko nyadeka. Tondo mugeuka guthura Ruto karatathi kau mugakora ritwa riake na rigathi wa Gachagua. Nedamu hoya wira na gitiwe. Na igana maragwa ne mukanyandika wira. Wa moico ndamuthaitha mutuhe mujumbe wa kiama gitu, mundu wa rangi witu, mundu wa kunyitanira nake. Niĩ na ndirĩ na ũru na Njona, thĩna wakwa nake no ũmwe,
nikiguoya niguo nikiguo twatiro no Uhuru wa Kenyatta twarira Kimani wa Ijogwa na Ndindi na kuria agitwira kuma umuthi ndi muthamaki wanyu president wa Kenya nindamwatha mwitage Raila baba wanyu. Kimani wa Ijogwa akirugama Ndindi akirugama kuria akirugama tukimwira Kalonzo na Mbiri tutikomwita baba tukimwira Uhuru wa Kenyatta thikiriria ithuĩ tũĩ baba tatu Ngai ũrore matu-inĩ ũcio nĩ mwega baba Mũthikabu ũcio nĩ mwega na baba Mũgũciari ũcio nĩ mwega we no wĩte kĩmũthuri kĩu baba rĩu tũrĩ hau rĩarĩ Jona rĩ agĩũka na igũrũ akiuga mimi nitaitae baba ũcio nĩ ũrimũ kana ti ũrimũ atĩ nĩaretigĩra Jona ũru wake nĩ guoya inyuĩ nĩ mũthura kĩguoya na ningĩ mũmenye Jubilee nĩameririo nĩ Azimio gũthura mũndũ wa Jubilee nĩ gũthura Azimio na ithuĩ tũrauga tũrage nyoka na matumbĩ nyoka nĩ ODM na matumbĩ nĩ Jubilee. Nikisema huwa nyoka unasema pamoja na mayai huwa nyoka nikisema huwa ODM unasema pamoja na Jubilee huwa ODM itaimile ndio itu nimewakena tere pio basi gana adela ikomi na mwashara bana lakini mwana voi togethura na weke twina tho igiri shaitani na kimundu kiu gya kuria turenda tweke uguo shaitani tunerirwo kiraga wa ikomi nigetha ndakae gutuhingica ri tukire mathaa meri mbere yake tukire na inyanya hau nega na toke mundu kira tondu gya toro na gitiukira gatene ri giukira ga ithano toikie gigiokia wa ithano gikoya ndu kiathia kiaje kuria atiriri na William Ruto ako wapi ambiwe mzee ako State House na mimi niko wapi mzee uko Bondo mtaivilanelia mnataka tuweke hii mzee kwa Wilbaro tukimize pamoja na huyu James Nyoro huyu gavana Nyoro aeko kwa Wilbaro aende Bondo wangapi wanasema Nyoro aende Bondo Harambe niko na kijana wetu anaitwa Ndindi Nyoro Harambe onigo mukaumira next week tugathura president tugathura maritwa make matatu haria ni mariku nitutiete cira ati ucio niwe turathura riu ri ithe mutiu bareno niwe thiaga nginya igathie nginya Githumo ithe twina mubango twanyitana turambiriria kuria Murang'a Kang'ata athondekithie Wilbaro kiria gya kuguru kunene tuke na kio nginya haria Nairobi tunengere Sakaja Wilbaro kiigana kiria nimwona Sakaja ethe muthee wa Kitendawiri amwikire thiini na muoye wega na nyororo au Wilbaro-ini